ka People Democratic Front PDF kadang syong perkhat halo kamat penhap no yamali jongka na mele musansi katau ba Hamlet Sandoling amali nakashuki menteri hak sarkar Meghalaya Democratic Alliance uba bante dorling do working president ka PDF halo ka jingkli nakilat patai khobor uloong ba ka parti kanangi keren halor kani kelawan hadien bo ba Hamlet San bat amali ka parti na omsning sansi ba Jason Esmolong ki khlaman mi secretarial conference ka parti hak arpotrik na lar arja arwar kat kum ki khubor loong ba kitiki arngot kinpet no second PP shwa collection amali house number arjar pulai banwan ka PDF kadon ba arli ki shuki menteri hak sarkar MDA bat nolor ba Hamlet Sandoling kadon yu ba bante dor lingdo amali kamau konro babat ik shuki menteri bat ubadang penting na bai banyak kun na ka party election banwan aku pi kata gaji kali benda kali yang jongin ni apa ni kani gede ka body ka pertama nak lagi apa ni syong ya ka CC bagi perkat lada ka lalong clear la keren shine kali yang jongin kan sa attract bagi attention kata tega dei shisha din rai no hadu mentang o ifi padio yang rai ka hadu tega don kami pi na kali yang ki perlok media bai trisito ben ai ki bor na benda ka jungmen toy jungin option snong ko state na benda jungmen toy jungin option snong haki ki constituency tingka bahapa pi kelima khmat na ki nang ba video ka shisha kani kami meeting ka kongsan tamatasi di yakiway ki meeting ibda ang namar kidon ki kam ki jam ke mali ki bon kam ade ta election dia mo andrai yo bidai pat kani ka sigi pat na kali ka parti ka session ka perhat boleh